Mwe mtimu mtafute pacha moki kala Zambia. Najua tu mayai na kifika ni bwazo. Bwazo Baki hapa. mama anabakia. Bang da charge. Kwa kile kibaya, tunaweza kumshukuru. Nikisema mtaisikia vibaya. Lakini mimi kitu najua mimi. Assemblée, manake les chefs de gouvernement de notre entité territoriale, banakuya kupambana na administrateur, kupema moya tu, banakuya kutembelea kupema moya. Inafaa kupata maoni nani kweli kumbe Joseph mwa wa mwangi ule. Kumbe Joseph wa kule mama ule. Mkutema yetu ya nini? Yakapampa. Mko bageni baheshimiwa sababu tunarepresent territoire mzima na mnakuja hapa kwetu kutembelea na watu banapaswa kuona sema tu sasa hapo na ba invite hapa sisi mwa baba na kama jipresenter tubajue huyu ni wapi hapana tunamaliza kusema bakuwa sasa hizi mimi ensemble mara moja na watu tupate ba impression kama lesa basi na watu hivi Ile kwenye ceremony ilikuwa na ilipasha kukua interrompu. Directement on se dirige vers la salle de l'Assemblée. Tafadhali tutaomba hapo ukuweko ordre, itapita GSM na tia ordre
tuko coordination ya Kapampa, tuliweza kuita hapo ba invité fulani, c'est-à-dire ba autorité locale betu ba hapa kusudi tupresente mouvement ya Croix Rouge. Tunamaliza na kisha tunakuya kufanya assemblee. La niko nasema juu ya bageni yetu. Pale ndio tulipasha kujipresente, tunafanya vyote na hapa tutafanya vile vile ndani ya Sengo. Kick! Crack. Kwa Croix Rouge iko na njia mwenyewe natembelea yake. Croix Rouge haiko watu wa kwenda kume na kushoto. Iko na njia yake. Na ni kwa ile nitamuomba Seya kupita ku set principe fondamentaux yenye kudirige. Asante sana, tunashukuru. Nadhani hii assemblee ipangilia wapi Mtoya Janvier, kama tutakuwa na assemblee pale Kapampa mwezi wa 10. Normalement tunapaswa kufanya assemblee ordinaire ya kutayarisha kwenda kwa assemblee provinciale. Krike? Sijui kama vile vitu viwili mnavisikia vizuri. Manake hii assemblee extraordinaire ina complete bine tulifanya kwa assemblee ordinaire. Mara assemblee ni mara moja tu mwaka mu niveau territorial. Tunashukuru sana juu hii kitu ni kitu tulipangilia muda wa siku mingi. Bon sang pour l'humanité. Ensemble c'est possible. Tunapigia kwa asante na shukrani kwa viongozi wa kwa territoire, komite nzima kwa kuandaa kitu kama hiki, yani assemblée territoriale. Nawaza ku coordination ya Kapampa inaweza kuwa ni assemblée ya kwanza ya territoire kwa organiser huko. Alors hiki kitu ni kitu tunaona kichunga tangu zamani. Kama wakuu viongozi walifikia mkujiandaa kwa kuweza kutengenezea hiki kitu huku tetu kutaniki hapa kwa mara ya kwanza, tunapigia sana asante kwa wakuu viongozi chama Msalaba Mwekundu wa territoire. Na pia tunatoa shukrani kwa ndugu zetu wote wa coordination ambao walijitoa kwa kuya kuasiliana pamoja na sisi, sababu wengine wanatoka mbali, wengine wanatembea na mguu, wengine wanapata matatizo munjia. Tufike hapa tuone jinsi ya kushiriki pamoja. Donc tunawasouhaiter bienvenue na karibuni wote. Asante. Seya wetu na bengine biko nami mwenyewe nitamsimamisha charge wa Sergi na vile vile tunaweza patana. Mama Krika Krika nini Morales. Merci beaucoup. Mimi naitwa kwa majina Banza Kimpinde Pascal. Leva mingi sana walifahamu kwa jina ya Magzaki anti-malaria. Mimi niko premier assistant chargé na jeunesse mu territoire. Niko hapa ndio representer. Crack. Mimi naitwa kwa jina la Justin Matete Kimpinde. Niko 3e SAS territorial. Ensemble c'est possible pour l'humanité. Kwa jina najulikana kwa Kituta Bushiri ya Misi, niko vice sasa wa territoire. Shika na afya. Pole sana. Kwa jina naitwa Enon Tombo Prosper. Tuko na dokima yenye ambao baliota walaka pa mwanzo pa kuiuza imayasha hii kwako ya ba chef de groupement na wengine. Basi wewe watu ile papetu wapeleka groupement kwa kufanya ile suivi fuatilia. Akakuwa saa anatulia. Kaleka utata wakati kwa msosola tulime. Tunatoka hapo tu akaja kupiga moto kile kitema kyote kikalunguka ndio difficulty tulikuwa nayo kule kukala. Vile tulimtegea kidogo tuone atapitia hapo tuone tuko tayari usamba naye ayapitia yako ndio kale ka utata tu. Kwa rushe kale kwa na emblem iko ya kufabricate tu ya kushona nguo ya mweupe na ya black tunashona tu inakuwa emblem ndio iliagiza hapo mweupe na ruja tunashona tu mkono ndio inakuwa trapo. Bakasema mbona balilie wakubwa batutengenezee na batupatie bei tunaweza kuiuza. Basi ya partili ya pale sina vingine vya kuweza kuongeza. Naishia kwa pale mwasa mtaweza.
Recensé tuko 143. Na mwile mubiro yetu amkuwa kitu kulingana na kordo mwenye tulikuwa nayo wa zamani. Hakuwa anafanya hapo hata kazi yoyote. Ilikuwa tu ni mafuta yenye ya kufanya nayo development haijulikani. Ni kwenda kwa trezorier, anapita tu pembeni, unipachie kwa hivi na ni trezorier ni mwanamke. Na anasikia boka, anampachia. Na mbiro yetu amna hata kitu, mko tu tampo na nini na kashe. Ndio mkadira development. Na kisha kale kalikuta Kenya tulipata huyu mwaka ndio tuliuza tukambuzi kama mwaka jike. Atu yakwata na kitu. Na ndio maana na rapport ya trimestre 2 hakuna, tuko tuna rapport ya trimestre ya 3. Na kaneva hatuna nayo. Ndio kopi yetu hiki. Hii mwaka tulionekana kusafisha yako muka santre kamoja kale kilikuwa pale petu kaleta kashiyo kwa kale ka binafsi kutengeneza hako tuvisima ile tukakosa kitu kimoja ama viwili, tukakosa hako hatuna moter wa kusiotea nao maji kule huya kuleta huko kusudi tusukule. Yesi mnavyojua tunaenda fasi ya pili na kuwaka na tule tumbuzi tuwenye kuwa pale mkoordination tusio tuanga hapa tunakuwa tumbuzi 18 ilikuwaka huku na huku na huku. Sasa mule mkutia kwa vile ni mbuzi ilipasa tuiwe hata 30. Sasa kwenda huko sasa ndio inakuwa 7, ile nyingine inakuwa kwenda huko sasa ndio inakuwa 6. Ya unaki naonekana ndio tukasema tukumbe ile mbuzi ipangiliwe iende kwa mtu mmoja, kwa sababu hapa kifaka moja hata beba 3 kwa ujitu hapana. 215 2215 bamambre ambao waliweza kujiresanse mu territoire yetu ya Moba. Krike? Yeah. Na kwa hiyo tulienda kufanya ile cotisation ya 3000 francs par membre. Ile 3000 francs ukijumlisha utapata milioni 13, hapana, milioni 6 makumi 6 645. Excusez kwa hili nayo hii tunaanza kutafuta 6,645,000 francs congolais. Cotisation ambayo ilikuwa ya pili ilikuwa ni cotisation ya madokuma. Dokuma ziko za kuachana. Uko dokuma ya tous, dokuma ya pharmacie, dokuma ya poste. Voilà, ile ilituma kukolektione yote kwa pamoja ikapatikana 7,080,000 francs congolais. Na kwa jumla yote ikaenda kufanya 13,725,000 francs congolais. Tuko pamoja? Ile finance. Kama tulipata source ya financement, tunaonyesha kama ma recette ilikuwa genere. Na tunatafuta kuingia vile point ya pili ambayo ni dépense. Ma dépense inapatana hivi. Point 1 inasema planification stratégique. Mwa ile recette générée ou planification territoire iliweza kuutiliser
1,820,000 francs kwa ajili tu ya planification stratégique. Point 2. Point 2. Iko ni juu ya développement institutionnel. Point 2. 2.1. Iko partenariat stratégique avec les services étatiques. Je crois bien tuko ba témoin vile kwenye tuko ba chef ya mantite yetu ma coordination na luko nasema kama wakuya kutrakase kule hawezi kia kutrakase unampatia makuta seko unampatia tu, akikubeba anakupeleka kumikono ya serikali bakufunge. Itakuvize étatique kulienda 2,513,000 francs congolais. Ya ma micro projet ndani ya kamati ya territoire. Tuko na investissement mbili. Ya kwanza ambayo coordination wala coordinateur wa Lusaka alituambia kama kuko kunafanyika agriculture mu coordination ya kwake pale ku village Kapela. En passant, ta informé assemblée kusema kama territoire iliweza kupata 20 hectares yenye tulipata ku niveau ya Kapela, na ni mule tule entretenir kwa makazi ya kufanya 2 hectares yenye isha kulimiwa mpaka sasa, na inachungiliwa tu ni kuipanda ile shamba. Tutapanda amo kalanga. Tuliweza kufanya madepense ambayo nafikia ku 3,842,200 francs congolais. $3,842,200 francs congolais. Tunaingia kwa investissement ya pili ambayo ni ya micro projet ya élevage. Iko mu coordination ya Kilunga. Ni huko tunachungiwa mbuzi mu équipe de base ya Katenda. Pale ukatenda njo kwenye kwa mbuzi. Juu ya entretien na biote tuliweza kwa dépense ya 423,000 francs congolais. Tunaenda ku pointi ya tatu ambayo ni ya prestation de service. Ni kweli 3.1 iko ni juu ya santé communautaire et action sociale. Sikuweza kusema kumbele, nisema tunaingilianaga entre coordination na territoire. Mema action ilifanyika mu niveau ya territoire na dépense yake ilikuwa ya 426,000 francs congolais, ambayo kulikuwa makazi fulani fulani, tengeneza poste de santé ya mu prison centrale ambayo sasa naijua vizuri, na mengine ikaingilia ndani. 3.2 tuko na administration, tuko na finance, tuko na logistique na ma réponse kuma urgence. Nitajifasiria, administration ni mrefu.
peut-être hata mule mmakodation mko naifanya. Finance ni bureau à part, administration, finance, logistique. Logistique kule kwetu tunajideplasaka tuna mamoto. Il y a des pannes, carburant, des frais et autres. Il y a 3 804 200 francs congolais. « 3.3 Kwa kumalizia, ilikuwa ni participation à l'Assemblée provinciale Kunyunzu. Il a fallu débloquer montant à 695 000 francs congolais. Na kwa kumaliza, dépense yote ikafikia 13 523 700 francs congolais. Benye kufanya calculate pale banapata mzuri 1 523 700 francs congolais. Tunapata 201 1300 francs congolais ambayo iliyobakia ukesi. Hii ilikuwa ni presentation ya budget annuel koma ilitembea. Hii budget ndani yake tuko na ma recette, tuko na ma dépense ambayo ilikuwa vote. Mais tuko na regrete tutamaliza mwaka mzima makuta yetu afubini ilikanaka wapi? Kama mnatiaka kwa banki, kama mnatiaka kwa treasury, tukamuliza treasury, manake treasury ni manake ni basi maliza baba. Hapana shida. Tuko nasema vile vile. Sasa mama hapa yeye ndio trésorier wetu. Hatumpatie kabisa. Sisi wenyewe tunatembeaka, tunaposafiri document wende kwa financier, mwende mpeleke makuta kwa financier. Kwa nini watu tupende makuta kwa trésorier? Kila kitu ku finance na yeye mwenyewe asamudi kwa vitu vyote ni kwangu. Makuta uchunge wewe, asema kila kitu chote ni kwa tuko tunaona na sisi. Na pesa na kushia kusema kama tulishaikaza tunakiona. Malalamiko yanapeleka na sisi tunapeleka kama malalamiko baada ya kuya tunapeleka ndio tunakiona. Sababu hatuwezi kusema kama kile tunafika tu hapa tunakisemea hapa tu hapa. Sisi wakati tulipochagua kwenda kuchaguzi ndio kama mama ndio mlinda tuna yeye tu ndio kila kitu ni kwake. Wala mabranche mengine yanakuwa mle ndani ni yeye ndio mkubwa atakayeongoza wale bote. Si yeye kuongozwa na wale mbisi kama msema kama tende mgudoremea bata. Ni rapport Juni trésorier mwana tulichagua. Mwenye anatulindia vitu sikuona nauliza vile nipenda some yeye. Sisi wote yenye ilifanikiwa ndio imeshasemwa. Sijui kama kurudilia tutakwenda kurudi. Maulizo hayo yanapatikana ndani ya usomaji kuendelea, kwa sababu makuta ya territoire kisha ya wamambre bakuwa ndio vile
Mimi nasikia furaha kwa sababu tunasikia na papasi penyewe iko inaenda inaandikwa kwenye iko natumika. Kuliko kuwa ile paraporo na makuta ile wanataka kama 3,842,000 ndo mahesabu ilipikiwa kwa gharama ya kazi ya hektara hiyo ya Kalanga. Sijui ulizo yangu inakuwa hivi. Ni mahesabu ya kuanzia pa kulimwa na mbegu na kupanda na kuvuna. Ndio penye nilipaswa nijue kwa sababu hesabu ya wasomi haikuwa ya mizaa. Yo unaweza kusikia kumbe alipika na pa kuvuna na pa kushusha. Kumbe sisi tunawagilia kukulima, kumbe bo balisha maliza kwa sababu uko na bembe alisomea lima. Anaweza kujua na mbegu yenye itaanguka mule. Ndio nilipaswa kujua 3,842,200. Sijui kama inafikia pa kuvuna. Kama vile tulipiga kama mashini kwa tulikuwa tunapigana pa kupasuka. Ubao. Unapenda nini? Ni activity ya mashamba. Ndio. Activity ya mashamba tabasaidia kitu moja. Hata mu coordination, je profite en passant. Hata mu coordination kama mko anatafuta kufanya kila kitu yake kuma écrit. Ina maana kusema kama unatoka hapa kwenda kupeleka mbuzi kazivinkano. Kunjia si mtakunywa hata maji. Hata energy. Eske mna hesabu yako? Nataka kusema nini? Mwa ile budget ya ile mashamba ilikuwa na 6 millions et quelques. Mais jusqu'à présent ile yenye tusha kuutiliser hayo. Mule ndani mulikuwa tangu kutotola. Tangu kutipula mpaka kuvuna na transport yake yote kufikisha paka mu centre de négoce kwa kuuzisha tulifikiaka mu 6 millions tena. Jusqu'à présent yenye tusha kuifanya hako ya kuendelea ti parce que mambeku yote isha kukua bakulima maisha kulipiwa tunaenda ti mpaka kuvuna transport ya kutosha kule kuevacuer ya kwa atakuwa ile 3 millions isha kufanya activité hii inakuya ti mpaka kufikia kuvuna kupanda na hii yapandiwa bado. Utamu kwenye nasikia hapa hapo hii bote tutakula kalanga. Ndio vile kama tutakula kalanga tutasikia kama tangazo tena ya ile kazi tulifanya ilitosha hivi. Ndio utamu kwa mlimani. Ila assembly ndio hii. Kila kitu kyote ni kutegemea kupata, kisha bahati mbaya tunaweza kuanguka. Na kitu kyote pa kufikia kukifanya mategemeo si kupata mingi. Ila uko na bebe walisomeaka mkae juu ya kulima na mwingine alienda kusomea wapi? Kujembe tu. Hapo ndo penye sisi tunaanzia hapo boka kumitaarifu mbele. Kama pesa yetu yote ya territoire itakamalizia wapi? Kama na bila kutoni. Naanza utabiri. Kwa kwanza ya hektar. Ndio hektar ikiwa kwa bure. Yote kama ile makalkili. Kuza bei hektar leo unaijua mnauzaka na bei gani? Hektar moja leo. Kianza kufanya mahesabu ya kuuza bei hektar leo hii. Ndio kama tunipatia bei ya hektar. Nilipata ngapi? Sasa 250 kwani ni kwanza mbele 250 kwa bei hektar. Hapo walisomea